Sugar nakaslem jong unong san hima. MLA Kamau Karwat constituency uba Renington Lingdo Tongkar Hinin kasngi kasantarik ubnaya yang arajar arpulai haringkat kajingadon lang gekong S Kharsano District School Education Officer ulalaj ban hiar jurip ya ke School Presbyterian Upper Primary School ha Plangkinshi ya kabala penya de kabalang Presbyterian Kenslia hagani gajing hiar jurip UMLA ulalap ya shibon gajing duna hagani ke school kamtam ya ke ying school nakaliang uba Renington hadin ke jing jurip ulakular ba untau ya kilat kidenti ban yarap ban penbha ya gani ke school bat kiwai kibe gajing don kam kenang bagani ke school kanang la syusyu ban ai gajing syakri ke bakhambha ya ki kena kani ke dong bat katang for the competition floor put it like partition Silia kabalang presiden akaba kini kirang ba niat kita midon rohni presiden jo kene ka school akaba kalong kemenang tadi kini hikai head teacher i yeto ikijin kam ikijin pada school kadon kalong kam la kalayo ikijin rap di ad hoc na government dan lagi sipio ikijin rap di building infrastructure ikijin kam di school bisa persiang menpet de kino kilat ti pagilap ni rap lagi skim pagilap ai awat ni don lang ne berngi lai wan kap di PSEO pada ikle besar orang baru juga department juga education ada district juga lagi suatu baru mentah nak ke sukar ngin program panpun bahai gini school pada ad hoc school like no activity pada government school ingin persiang sampai negeri juga dapat ke panggilan le panggilan bagi musyong dia panggilan school tinggal sampai gini sedang ya kemarin persiang perlu ke school ini hano suatu school pula anak Islam ha kina hikai kiran dosongut kina ki kena ru ki don he di bagi la panggilan school kena bagi bagi school kan niat khabar nalor ni suatu ba idon hone dengan government idon kena ke LP ke panggilan ada pli kena ke school building mana dan ingin padon ke upper primary kalau kam harus kata ke kena ke upper primary kena ke di benek di bentha kerang ba kata ke school government ke LP government ke LP school juga government kena ke feeding school but ai kena kan ni kalau kam dengan saya pe kena juga mat sampai sampai taulan panjang ya kena ke snong kena ke tanya pangsi kerang bani ini ke por paper